Ovo je ulazak u Šumenskoj banji. Evo, ovo je bivša samoposluga, ovdje su oboreni ivičnjaci, uređeno normalno. Ovdje je čovjeku prodavnica bila malta ne zatvorena. Ko bi ušao morao bi da udari glavom u olu gore. A ovdje se nalazi taj moj plac gdje su mi napravili haos. Posekli su mi lipu tamo na kraju kod blizu terena 100 godina staru. Uzeli 30 kvadrata od placa. Tako su rekli da iz Prokuplja geometar napravio. Ja imam 3,69, sad imam 3,28. Ovdje te borove što su posekli ostavili. Ovdje je tih pola metra što je bilo što ne može da se uđe u moj posjed. Evo ga, ivičnjak i dalje stoji. Neko je ovo razvalio što meni odgovara. Ostavljena mi je šakta na sred placa. Svuda je sa strane, evo je ovdje, ulicom, a jedino je meni na sred placa postavljeno. Na sredini placa. Tako da ja ne znam kako bi mogao jedino dronom da uđem u svoj posjed. Ali najgora je stvar, nema ni jedne table da bi ja mogao koga da tužim. Ja sam malo zvao neke direktore kao Radovana Raičevića, nekog Miću Šopa. Oni me prijavili za uznemiravanje u SUP Kuršumlija. A oni meni brane da uđem u moj posjed i otimaju ono što je moje, vlasništvo. I sad više ne znam, stvarno bih hteo da tužim. Ja sam izjavio i u SUP-u. Ja bih tužio, samo mi recite koga. Pošto nema table ko je izvođač bilo kojeg rada ovog trotoara, koji je to inženjer projektovao, šta se dešava, ne znam. Toliko iz Šumenske banje. Pozdrav od Filipa Filipovića. Evo sad idemo dalje. Restoran Prepolac. Nigde table jedne nema. Ko je izvođač ovih radova, mislim ovog trotoara, ovih šakti. Evo prolazimo pored Žubora. To je ta desna strana pored Žubora. Ja bih volio stvarno da vidim jednu tablu, pa da se obratim toj gospodin da pitam ko je taj što meni brani da uđem u moj posjed. Evo dolazimo do pošte, nigde table nema, evo ovo je škola, bivša isto, bivša. Ovdje je kraj banje, table nema. Sad ćemo da se okrenemo, a vidimo sa druge strane. Evo, dovde su došli sa tim trotoarom. Evo, normalno i ovdje, pored ove privatne kuće, celom širinom placa je oboren trotoar. Evo, oboren da normalno ljudi uđu u svoj posjed. Dalje table nema. Jedino je meni onemogućeno da uđem u svoj posjed. Evo i ovdje su ostavili za gospodina direktora Planinke da može da uđe normalno u svoj posjed, ali meni je to onemogućeno.
Znači, dalje jedna tabla nema. Evo, ovo je ulica kroz centar Kuršumlijske banje. Eto, ako mi nađete jednu tablu, da znam kome da se žalim. Evo. Nigde. Evo, to je to. Nema više šta da se snimi. Nigde table jedne.